abana pi roi te sam loda amunan lo saktina te kachia ahi pi roi IFS Conservator of Forest on Circle ahi SSCP life member le ahi general headquarter ana active mama student la ya Ikhwalian di Peru, uti mga wifi MLA, ama ana omnon kay male, amale kon gentel dia, bana ikhwal zata ku Puvi Tualthang, Additional Director, Commerce and Industries, SSPP Imphal Block President Puvi Ginhen Paule, akon bol upate, SSPP Imphal Block Advisors, yaya kumpay advisors ata ko ita takte general headquarter apat palai hong paite reverend Gilman Som iki hopngau hong a tuna hong nei sak jal tuam heutulian tam takte siam simpol bi member tele nipi hong pai hong teng teng te navekun amasa in zana kun bia hi tuni siam simpol bi Imphal Block the 54th annual conference le awards distribution function come presidential election yai honzat thei tak ziakuna amasain papakyan kya na kipathu kagena bana avai po te teng teng le ka congratulate utahi patak na kape utahi yai siam simpol pi Imphal Block hi so ngale live na annual conference nei hiu le hi akipat na di ingai to le 1959 chi lampek khong ahita hiai hot sunga 90% de chu kai na ki pyak khanai lo dia hi wai ingai to le siam simpol pi in bangchi tuka imi isate hona phungbu a hona tosona bangchi tuka anaka tuam pi ahiwa chi te ngai to thapung bungina oma aga swa pet ma kachidia ei khong thei phang chiangin leng puzel siam de hun hijia ai kele tua imakai ya na ineyo politics ni tale administration ni le business lam khotang lama imakai deu hi affect ya luna siam sin pol pi te product hini ka gin ta hi wana siam sin pol pi ina siam sin pol pi hi keileng kana khanlen na hiya ka school life patina college ka kai le university ka kai tanaleng hona kiton to pi ge a semna ka mu inleng pata hona pa ta wana ka social development na ichidi hiya mi to ki heldan thil tam pi a hi siam sin pol pi tunga pathian pi ne ka ki theya hi tunya ka gen ut tehi atamma ma himale point ni le thum chaw in kon gen ya amasa ina ka gen ut kata hile siam sim pol pi ichi chiang ina siam sim te academic line chaw ina ayat theya hiai siam sim pol pi na lo chin na tam pi hona peta a officer tam pi abol khia a bank lam hi in central service lam hi in India government noya sep na om thei tenga hi siam sin pol pi mi hi I om sek sawin ka theya ki pa wai a hiya ilele yai siam sin pol pi e society sunga an sep khia khat igen ngi khol lo hi kana ngai to khate ya wai no na ngai to sam biwa ma leadership training hon pia hi chi hi tunin guest of honor a chiang ka hiya ka ki ngai to ni ka phok khia yai siam sin pol pi function hi yai lama le thu pi ka sama ama academica lo ching ni academica lo ching chet chiang a government sep na ka nei chet di chi kha siam sin pol pi tuk le a hi ke boka wa hu chi khom khomina I leader ma sa te wa ya ai ke le tu le la khotang ma kai tuam to mi nei teu hi siam sin pol pi a anak ki jang zia ka hong fel khia forum anane angai ta hon gen hiya ichia hong ki ta thiam hi tampi a ong wa vai zakina siam sin pol pi hi
kapak ta deu a maba na leng academic chawa limit lo hina multidisciplinary chidiama tulela Imphal block president le aheute bang kapata na kata hile atam sun awa program wahi item chitwa to on helwa Imphal ka omden twithei diwa quiz competition na oma painting competition na oma debate ahong oma sports le na sa takinong hiwa why teng hi student tamso siamsin member tamso dena amai maya itel thailo na ko wahi school khong le tu line academic lota a homework studies textbook chau chawa kinga tampiom ta hi why schooling a sin lai te siam sin lai te a dia poimo ki extracurricular activities di ukha hon provide zolo ai ke le school ava ki help phalo de adi na hi siam sin pot pin why tak saphi na sa takina omon ho in kathaya tu pi ka sapet ma hi tunina tucha kahon gen non khata hile tu lai api kina anaw hang lamte chiya asep na nei sa te hom chu tu khathile hang siam sin lai te ina hun hoi tak maya I omwa siam sin lai te 21st century I omwa ilang lanwa media in hon tuama connectivity a hoi pe ma a small town khoneu chik Imphal chi ha Churachandpur a le New York Delhi a le Bangalore a omte thu thang a local gossip na sanu akithaya thilteng teng international area thilteng teng le connection in ile internet connection bang in ile the hiak lo di khat le nga omnon ke ya e zo mi sunga le zogam.com sspp Facebook page chi khom a om feka wana yaite information nu na ba na leng entertainment channel to am omin 24 hours da karsom ni le li sung hi TV ba nga entertainment om thei a hiya wana yaite zarina a plus point a hoi na lam tam pi oma student dia dina bang career mama na kaswidia banglama kasiam na kapil na zangle a hoi dia akele bang zirlem a hoi dia chi hi nu le pate thei phak lo le tam pi theiwa a hi zia kin wai kom komina a hoi lo tam pi leng I mudiun ka king ta a khovela mital lama ma lo ching ma house ma akilan tam pi a omwa wai te hi a kai sam wai pe ma wa hai house hotel a lifestyle khong mu kha ni tenga sangai express ji ya lam ka post na sana kha a front page a kha hong ki gen mai hi a top slot a hon koi wa hi mi eton wai lo pp kha tak pi kha I lung simu naw pang chik chik te lung sim kha ni tenga hon de nga hi wai ka chi un nai na naw pang lai ten hi role model nei I chi nga ineu lai na ke kanuda nin ka om di chi ya pada da chi ya ai ke le ke bang chu ka neu lai sel siam khong ka na nga sa nga du me sa sai na uchi dan de wa I role model kha na mai hi wai I role model om kha a input kha polama pa da hong lut a hi pe nin ka thaya wai ya tu a naw pang teu le se le khasim lai de hi a role model diu hoi ta khi international level ichi ha ai ke le society sungale a role model diu hoi ta khi nei thei leo chi a hoi da o chi te bang kana ngai to a saptuam na maleng tu a naw pang te hi saptuam na mabang le role model nei sak bang hoi diam chi te bang kana ngai to a siam sin ten career igen chia huna alo tam na lam side income tam na lam yang ai ke le foreign pai the na bange chi khong le ingai to tham diwa hilele ku chi bang lo wa naw pang te hi guide thei a de o chi bang kana ngai to te ya number 1 a saptuam lama le mi fel naw pang idea modern idea nei ipoimo wa wai bana politics lama le leader hoi tak inei wa hilele baba na hong ki ban sam thei din munale hong thei dia hi asia chu politics chi cha India abi ke Indian politics a hi dirty word ichi ya thil limchi lo tam ki helwai za ta te bang ko mana ki encourage ke ya
Uchina sabtuang charge to politics lama hi leader bang kipat sabti lawai kana sasika paisa kin tunya hi kagenut khata hi le siamsin naw pang ten hi I role model diu ile changa I hi uti pen hi ilung simwa ine I pen hi pilwang takin per niu chiutan ka hi hadinga example khatina tulela America khovela kam changkam pen thupi pen I eton ma America te president hi khobela mi poimo pen le thunai pen a hi chi hi nian wa lo hiya tulela president Barack Obama chi bang hi siamsin naw pang ten ngai sam le hang chi hi hoi kana sama ma kon swak chi le hi tuan kia hi le alive a hin khwa is study le hi America te president hi mok le ama hi mi vom ahia tribal ahi apa hi anu mi ngawahia apa mi vom ahia apa na Kenya de ahia Harvard ale khasima America ko online na anu to afakite khazwalo wa kha paisan veng menga hi aneu la ya aman le melulo himale anu na I takina kema asung de America kham kia ahia ma hi mi ngo sung kwa na kham kia ya mai zelin e hi mi ngo te ta ka hi cha mi ngầu tế băng chế à vợ mà mi ngầu tế là cả kịp quà hay đi đến một lại cả kiến nhà à vợ kia cả à sung tế và dòng xoài đi à sung tế và dòng xoài là à mau đi anh là chẳng cảm kiến mà may mà anh là trai băng mà may mà kiến nhà chỉ có cái Somalia chỉ là không à Africa mi đi ấy bắt may à bị cùng à còn chỉ cả không sao tế là điều à cũng chỉ là aman ni ahi na tak mi vom black kahia ke adina ke adia lo kamite in khobela adam suwan no pasang ho America vai hong na no asak te na diu ken ka zong de chi di thu na lai na ama roots aba zong kia awaya patin ama personal identity ahong chia na patin hi America hong ki ka awaya patin hi a career itidiam politician ti untuk mayan ya mari lawyer lo azil so ina atu ka ile politician mayan bu chana ahong pa ini lo chingte mayo ma kidaitan na hi America mi dong te kidaitan na hi abe hi tak ke ya swak le sala ano on naw kum tam pi tamale kuchi bangkara ama mi gomina America a president na ahong pam te hi khobe ni le lamdan na sawa wai di kara a siamsin po pi ni dia din ni ama hin kwa ni eton ta wa hi lo hyam chi dunia kon tu kwa ka hi anu me ya pasalina yenton diwa azibang le eton ta ka mu me le ka siam hi ama hi lawyer hi ya pasal tu ka qualification pa ya hi kaman gen yang mai ya politician dia bang na kam siam zo ke ya le khai sim le ala tu la min pa nga input la mata ma output la ma na to ma charge le ki nei mang kia office le kai ki ya pa le ngai ko kia mai ja ki na hai te kon gen ya ai ja ni ni dai annual conference ka election aki so tam pi le be din ki ding ba wa ka sungwa ma ka ki ho le sum tom chi pe ya ko an wa phet ke ni guest of honor ya thong an ko